bad boys. What you want, what you want, what you gonna do when Chevy John Brown come for you? Agente 3, vrata. Ne ide. Agente 2, sredi bravo. Joj, šefe, puklo je. Jedna. Izgleda čisto. Domestos čisti sve. Agente 2, pokrive me. Ulazim. To koji? Pa šta? Rekli ste da vas pokrio. Mislio sam da je... Joj. Di je agent 3? Evo me, pišao sam. Dođi ovamo. Evo me. Agente 2, ti ulaziš, ja te pokrivam, jasno? Jasno. Otkud ti uopće deka? Pa, nije bitno. U zaklon! Idi. Dobro, sam! Touch this. Can't touch this. Can't touch this. Izgleda da je mrtav. Gle, imaju tobogan. A ništa, nastavit ćemo s misijom. A ja bih tobogan. Joj! Proste sused, nije bilo namjerno. Mislio sam flashbanga nema prokriti kamen. Da, valje. I ovaj put prema nutra. Joj, šta mi se sere. Joj. Sredio tu bravo, agente 3. Ne znam baš. Šef, evo problema. WC. Za veću nuždu je potrebno. Tako je. Tako. Šta je bolje? Bolje. A vidi, jesam ga. To je agent 2. A, sad je sigurno mrtav. Uspio sam. Dobro, idemo unutra.
Dobro večer, gospodo. Šefe, Danije. Dobar dan, gospodo. Vjerojatno znate tko smo mi. Znamo sve o vama i vašem planu da smaknete Busha. Ali ne znamo koje vam je ime. Samo znam da ste nekakva organizacija koja mrzi Ameriku. Onda dopustite da vam se predstavim. Mi smo Anti-American Association, organizacija koja se posvetila da radi na uništenju Amerike. Naša djela su čak i vama poznata, poput Kennedyjeva ubojstva i rušenja Twinsa. Vodili smo rat protiv Amerike iz Hrvatske već više od 10 godina i kad su Amerikanci otkrili lokaciju naše organizacije, želi su unovčiti Hrvatsku u NATO tako da bi imali odrezane ruke i mogli nas sve pobiti. Pošto kad nema dovoljno vremena da se premjestimo u neku drugu zemlju, moramo osigurati da Hrvatska uđe u NATO tako da ubijemo američkog predsjednika na hrvatskom tlu. Jer mi smo Americini najgori neprijatelji. Ali šefe, kaže se Amerikin, a ne Americin. Civilizacija se ne provodi poslovnim pridjevima. Aha, nije zvučalo čudno. Dobro da imam tebe, inače bi izgledao potpuno budala. Hvala šefe. Gdje sam ostao? Jer mi smo Amerikini najgori neprijatelji. A sad, gospodo, da osiguram da se vi nikad ne izađete iz ove zgrade, postavio sam ovdje bombu dovoljno da raznese cijeli ovaj grad. Baci oružje, pusti! Agente 3, stavimo lisičine. One roze mutaste? Ma ne, obične lisičine. Dobro. Hej, budale. Podaj! Agente 2, sredio si ga. Pa, očito jesam. Svaka čast. Šefe, imamo ih. I koliko je rezultat Dinamo Varteks? Cool. Ajde, Vine, tu. Dečki, nismo nešto zaboravili. O-o! Da li vi znate da je u onoj eksploziji umrlo 10.000 ljudi i jedan pas? No to nije važno. Hrvatska ulazi u to jer je atentat spriječen. Za sve je to zaslužan i dobit će nagradu Agent 2! Ja? Kaj? Ne, pa ne napad... Šute živine! Evo tebi medalja. Evo... Joj, hvala, nikad još nisam dobio nikakvu nagradu. Ovo mi je prvi puta. Šefe, da li barem sada vjerujete da je Krim Team 3 dobar Krim Team? Ne. Vas dvojica koji činite 66% tima ste nesposobni. A 66% je kriminalno loše. Sad se gubite. Možda, ali danas Krim Team 3 je spas... Sad se gubite, van! Van! Dobro! Van! Šta si još ostao? Pa ja sam medalju dobio. Pa kakvu medalju, govno ti je to? Ajde van! Ti van! Budale!